Adam le Evi khel na hangin leitunga mo na ongkizom pai suaka tua mo na hangin si na ong piang hia hi thuman thu tak to kidim pasian thu khun le awang lian ma pasian alang pan nau hangin anuam ma eden huan panin nisu na lama hor hian na thua ku hi ahi zongin pasian pen thu khen be khilon in na to kidim hi manin amalim le mel sun dinga abol mi hingte ahol hiat hangin leitung mi te tat hian na dingin tua pasian kimlai mi hing bangin ong suakina aman phapen pen ama sisan Calvary mol tungpan luang khesakin anun tak na pia in thukun thak bor sakhi si ki vui thoki kin van tu ka kin tak chiang ina Pentecost ni in akhasiang tho ong busuka leitung mi te ama to ikigam la lai takin ama ong in na hangin a happy na to ong bol sak tua thukun thakin pasian khat be koma mi hing bangin ong piangin aminin jesu hi jesu ke ma mo na tangin si a kamo na khen pe leisunga akiwui ma bangin wang na to thoki kin jesu ka hon pa hi ka pasian hi chi asang thei khem pe te na khasiang do inga the na ding na imo na pan kisi ki kin ama si ki wi thoki hi chi up na Jesu Christ min to tuisunga ki phum hi le hang khasiang to nga ding hi china so tak som le ni te in tang koin polu ten tang koin tunina tua lungam na thu ching atang ko ding ina nang le ke ten mo pok na lian pi ne ya na isep thei lai gu khian na ni atun ma atum ma in ilungam na thu tang koina hi thei na bang thu ge na to pia khian na to thu nge na to inun tak na khe to mission na asem hot kim chat dingin to pa jesu ipasian ina mo pok na lian pi nang le ke upia hi to pa jesu ina min than na khe tang ta he amen